starting pen according to kali ko tumali di pen kami so isili ra kero ko no kasi hoppe dalam bangke pini bangke nilitum KNCA ta isi kabikhay suarlo asong lapen ke kabikhay suarlo asong mate suarlo asong bangke kabyang long bangke amhandi thek jeng ata ke don nai song lo KNCA si KNCA tum pini bipot sini tum press conference ke pina le tum hanang hang nang pong ma puti lo je ni tum ajak ding kluipen ili tum katok ta mechini autonomous state demand labangso hemprek article 244A labangso kachisong labangso puthak nilitum ajak ding kluipen labangso ASC a movement ASC KNCA labangso ajak ding kluipen kachisong long KNCA tumta labangso hemprek puthak pul mane support hipidun so join ni si pini nilitum jerablo so si ndukawlo nasi ASC nang kachisong ke non ningkan kikep le hello bonta me pina an nang kachisong along katiku katamang ke dua join ni ASC asong ke je kato tami la bang so tu ko ne kachisong bang ke isi angdeng mane kili dami angdeng long le dang de so sini le tong bonta me reading kluipen kilojan truck si an non ni tumla forum for hills autonomous state movement kula bang so la so forum isi nang sing no la sila so asong long ni tung KNCA hin kan sitame acerap tudun la so join ni long la si ni tung la bang so asong long ke tudun la kan dilalo je only mane 244A implementation na kan si BCRD pon la pen ke long ri long pat la bang so border aput ha ke song ni anong bang chi song ponji ku si la bang so ko la ma long ching bai chen ko ten da ni tung tudun no nang putan ni tudun asila bang so song pen klempon bong pen isi non bang ke fasa bang ke ni ilitum damdang la bang so tarik 3 Julai la so jitlu Assam government ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma alangli han ajak ding kluipen forum hin pen la bang so appointment ke chuhang ajok alangli ke damdang 11 ani bang apon ang cipilo kacing rai ku bang ke June na ceklu peno bon sisteme kapre ada bang so kisung gitu po ka join ni tum kanang hang hidalo bon tabi nang hangji ku alam japen kita tang bang so kadaro tadi kali bang ke nang lo la sila so ni bang ke nilitum kitengsi forum bin tum soita truck asong si made kecilang bon sisteme pan si tox peda mahut ana bang ke asong kulutang te ko dai si asongan dulu la sila rong song ko dai si amulu katum sini bitu kadang asam macam ni sara pancing tong dang la sila bang so ani ke jetong apona ki pia pot aprangsi nili tum bang so KNCA central committee hin dan sitane Dr. Himanta Biswa Sarma asam macam ni sara pan ni tum akan apona ki pia na ki hang pen sam mane kacing bayar hang kebeng ke phanabe jingsek pasai pasui ave sam jin pen kacing bai pon ni tu mahin pen ke pon a memorandum so putha nang kacing bai pen claim pon nang kusi alang di bangcak nang cipilo la si apang sini li alang di pan suri abang so alang cak nang japot ni tu mahin pen kan ne churu di pon parlo la pen ke Karbeng Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangsa alang di pan kusita menili tu tingki je khanang poklo je sam government pen nang pacetong ji phan la so docs atya nang public ji phan ke min ke ni tu alang ni kan jing kilo la sila so ting si alang li alang chat apen alang li ta hemprek kari la so join ni si atya nang hang kilo la so atya ting si dili tu panisia bangke ta apen ke panisia hadadat cetong katok kawe mi pun mi pen jingki je than long apat ni alang di pan sitame ke hai Karbeng Long chin CM Dr. Tuliram Rong Hangsa ra Hangsa meni tu mahin pen akiru pajir konlo an susila bangso autonomous state ke palong dam logji an susila bangso tu ko ka pacun dam jia along kecira pacitu ke nang sot an sitame alang di mahin pen ang ciram citu dun tu sini ke parpe
labang ke nilitum alang tumahinkan nilitum han labang so ni sitin na kienben asang government nilitum songgora isi asong hamulu atum nilitum dam pen kacing kijetan klat ek labor pen hajok sin nilitum ningarong lo la soani bon sitame karbiang lo nang chile rock pen aku kaprek ladak atumon nang kejap nilitum chitek tulong lo asi alam bagi lahilo je nilitum han 11 taregan ni si talks doji ku bangke nilitum han ni ko ni troga pangsi nang pachini lapen bangke hala dak talk salang ko mama si damji ma ko bangke nitum mane ni kep aprangsi anu tin with ID la maso nitum mama si kedama amen ako nombor ID nilitum ada sanit nang la la sorting si nilitum kedam ke bangalong sa methang siksakse dis jonata bawano kilu damalong pusita me nilitum agari na hok kami nang kikang la puson habe nilitum lengpit pen si hala si hema blog along si nilitum lengpilok ada conference long si chingwai dang long pit so hala ta chingwai along bangke nilitum mahin pen thangna ta chini ne je pini mate 11 tarigani kaprek asong atum kan kikang bangke hok pet bangke nilitum kora mahin pen ke chini ne bon sitame kaprega song pulude ma son la nang chini no 6 milite na tu ni lituma phan 12 tarik ani pen anang kal bodo ni litum hanang ki pudo je horam la pen inquiry si asong atu lang klar chipi na imposi sini litum ke lang klar na chipi kali alang tum phan lang klar chipi na impo ni litum mathat he bon sitame la so atok sani bangke nilitum horam atum te da bangke 6 militan tum handa ke hang do u nilitum bangke jinine la si jinine pinalam bang nilitum hanang patti kontak kusini ke jongdam ji alang litum han komar lo ke ha komar ni siti do alang tum ke da hala tum han se alang tum cha junangi kusini nilitum ke matha alang litum get pass long le da kusi ko people lo get pass long le da nang tum tok dami bulodang te get pass car pass nang tum chu en hek nang po nang tum mama sikit dama hala so appointment da chu en hek nang po la so teng si apor pe alang itum han ko antong apor ipine chini ne bon tan ni tum han bangke anar lo ke haro mane 11:30 apor chin nang ni tum han nang ki ni tum ASCC president la penili tum ke NCA kedam la bang so agari asap o pasiksa docet amani ni tumbang ke kiri dam mustami cek 11:30 sini tumke dam rong lo bon sitame 6 militan sa tum hajong sik hang do lo tangte alam tumke 11 baji 11 malom si hadak ni hong nam pok nang pumati alang tumke ke chok je de malang tumke jong de sitan phasi e jong penang ano tumbang ke nangi pudo je 6 militan tum hala MOS 2021 labang so utha review do kuse lang tu me ke chiku tame review do ne be ni tu ke chini ne sita me hala da ka chingwa ya long abang hok ni tum the don long the ni tum ke ingi don ko ran chalo conference ko la lo ingi don ko lo chief minister bang no masi first ke autonomous council atum isi memorandum chipo la so memorandum bang ke sar Alvin Terok alang disi alada ki place kisuma na pon dulu la tum ki pon la tamini litum korama hin pendang ke majuta lang hita thakun de athe ni tum cetar kan thakun kai we thakun de angke la chingwai tang de abang ke apit bang ke hala documentary sipu na paklang lo ekdom hari pesong lo project TV dulu itu ada si hala Indo da officer ni ligamen tang ta chini ne hala Indo da bang si MOS 11 MOS 2021 pot paklang lo masih kupi polo MOS da oh council sordo si pini ting bayar lo kom posini temangi kamat hala sitami laso MOS 2021 laso along bang ke majuta orang so bang ke aphilang lo ni tu bang ke mane lada kalbiang long penda prang SCC men kang purpo pinang ana leader tum tulo ki hay Dr. Dorong pi Alvin Teron sa Dorong Sing Teron
ke hala korsen teron alang itu anda tu sita mi macok ta la so MOS aku thake lam thak de chimini sarabang e boy arju rijak dera do ma amat nili jungjung mat hala orang atok along le kuson si rijak dera do hala ning alo si mat ha chol masih abe rumah ok masih api bangke dadak tandong ke hala so 2021 jitu alang tum report bangke review la tum kuri review mane hatak si tek dong long lo mati screen long si la support tak aloma oh yes tam la support tak aloma oh la support tak telang ma ko alang tum la ke bang pri tum si ke than chot akut ben akut CM bang thak do hala da officers Chief Minister adung kang di Inodolo la kang edit hinay lo bon de ada secretariat lo la Inodolo ini pula alang ko hi bon bom documentary paklang bon bom Inodolo hala bang han ko la Chief Minister bang ko ko hala atu di do bang to bunto la daga bang ke ni tum hanang ki ko nang ji nang ki pu ko nei thang nak ta we ni tum khora ma hin ben ke ma du ali data mane tu bu a ho to isi ta ni tum ben ke cepak lang de la sukut hake tu ni itu macam tak kali lagi sila dak penang anak tu nang jong do je talks ka cingkida hempre han ka cingkida roma hala 6 militan tu ma MOS hijack de hala se ka cingwai ko pi kam ni tu hala bang ke hijack da pi kam no ni tu ma cingwai da hala ke la dake pupu nang ka cira bi alam masih abe sini tu matha ma ke pi lo la fora ma tu non isi yang de autonomous state ke palang dam ji phat ta body do lo thora thul pa ka som lo pina na song le dak nang chitu do lo la so memorandum ma ba nili tu ma hin ben ki pon min la demand ta nili tu ke thong le ke pon isi bang ke ading tu ya ka chisong kar biang long la so ka chisong la bang so puthak nili tu nang di tu ko nang claim pinang ko Assembly pen no objection certificate nang pido nang zi nang tu assembly la so resolution and pen militum ha so insurance ang pinang zi ako isibang pudang hulok militum aphan la bangso tu ko diku hak tra pa dok nang parents pinang la son thom si militum min nang jing mai da masih la son thom along da Chief Minister bang bulok kalang lo at tingluy penang anak pawar kini nang pilong sitame ala James bang cetha lo nang pilong boy pistame lagi isi 60 dola pawar autonomous state nilitung constitution itu rights tu la so rights pene bang kini itu number isi utan itu pawar lo bela apa sih ada tingkong lo ningkan tiket pleng lo la apa sih la so bang nang claim pinang ko masih alang ni pulo claim na pulo masih ala long pending ko claim pinay pulo support claim na pulo masih NOC nang pinay ko lang bangge alang ni na kita bangge NOC kyo lagi moi nije jang moi nije tat bohi pelai karbi ang long pending jitu problem moi tat nije ko apna loge autonomous state ni ko dia itu kon kale so korok la bang klemon kuni hatta nam ni tulun sini nak cini dia tunji masalah masih la tira padai to ka putha ka pin bang lo la se 2 to 3 months ang bong ni tira padai to bang ke nang parents pipo joglo cingkino dan ako lang isi lang put je ni direct tu put bang ni song de ko long pending tapi ang long incidents lang so problem ke solve siya kan trapatai to ini nai tu ni la so pensini ko baki bangke memorandum ko pipi ma structure ka to ka bangke nak to jebanu nak pun dah ada test